Gikundi kia ngwataniro ya mbeo mbithi Baegembe ni bachumirite kurita uge bwao gukonia muchemanio jwa Rais Ruto na Meru jura jwathithikire kiumia kithiru garune ya Rais ni bakenerete ndiungaizi bakiuga ikezania na machiara ja mega za mirandi iria Meru bekirwe wirane ni Rais ni borotete kawira Mwangaza bakiuga niwe wari mubangania wa karibaria ba maathiri gwakira ngavana Mutumari etwantaka. Marion Karugi ni agotumenyithia chio. Yembe Youth Association Baani atongeri ba ikundi kia Yembe Youth Association batongeretwe ni mukaririti wo Richard Mutethia na basiumirite kuonania kuria kwanirwa kuo kumania na bamwe ba Meru baraba kualiunga ya Meru garune ya Rais Ruto mushi munene ywa Nairobi itari no ogunikire ya Meru ayuthi baba kiwaliunga ine ya agunire ya Meru bunene nontu Rais Ruto na thomere mirandi kathumba ya witi na mbere ire wita na mbere kaunti ya Meru irombi ni atongere ba Meru batongeretwe ni ngavana Mutuma Ntwethingia tukwira twetere State House itombere ushokana into bibingi bimwe itwerwe barabara ikabudwa Meru town na tukara Meru barabara era kuma makutano kuma kaga iname yara mwekenda tomba kubwe Meru yumba kwa city na barabara imbingi itwaerwe irasi imbingi contractor barabara itajirene ibasokerwe so tutaitere utheri itombere kuyana into bibingi na bingi katue anto baraba kwenda kuthukia ngavana Mutuma barabara urasia kanyaga kuruma ngavana Mutuma ito kwenda obera batetumira ndionge State House kuthukia Mutuma kuma atongeri ba Meru county baratombere gwethira twendene ya State House badu tote endeti kiuake itwetere president na thomere maendeleo yare yite kubwethia ndene Meru county na tuthomere barabara cia tigania na thomere cia imenti na thomere cia Yembe inkai na thomere mantu yara yonthe ombite gwithira tubwithiritie ngavana wetu itwibiru athoma maendeleo yonthe yara bombite gwithira baraniritie athirikari ya President Ruto ni baukirite ura wari ngavana Kawira Mwangaza na kuane atumite athiati bawe musemanio ne yu na ni baba otambia rwari mitandaone atiliunge wetare no guni kenda bameneria ngavana Orori Kumutuma Ntwethingia former ngavana Kawira Mwangaza na atumite antu bawe ni kenda bathangalania mantu yara ni kwithira bandae niro tonere antu ibaturire bakiua batumbe kuthani facilitation batumbe kuthani transport batumbe kwa wabia kuria neka kwenda kwira Meru Victor Kome ndake Kawira ire deputy party leader nere kuna ne banganachia na barabangi itokomenya kwena antu bare na jaro na baibangite baretete antu bate andiki na batari na invitation weta State House ibo batiro State House na ibo batumeri ni Kawira Mwangaza kenda baomba kuthukia ngavana Mutuma bawa batari rwangarama na bawa batashughulikirwa ende katwere antu babonde baba kuringe tuma nau itokomenyoro butumite lakini ngavana Mutuma tumugarite area reriko na atithingithwa na bote muthukirie etwa antu barabonde tureire kuibwa kumbe tiga betete bongwa ibare na command center yo ere wetwa Kawira Mwangaza commanding center ira yumbite kwithira itikwona buru yaga kwebu Mutuma gubwithia ibo batumire ikosikio kiraomba kwithira ki ta State House na areas batari official list ira yari na ntobara aliki ndene ya ikulu ya Rais bakiariria uguni bwa thirikari ni barombete ayuthi bangi utonya kirisi BOA yo kenda bagunika bare amwe bakiromba munini wa Rais Kithure Kindiki ubaguna na murandi ni kenda baukiro turone tutekwenda youth renge batumirwa mutumire yura baithiritwe betumairwa miake ya uganyumene so itukuromba youth kuonthe na bari ndene ya Igembe North Igembe Central na Igembe South baungane na muungano yo twanjiriretie kenda kutwika uteti wa nyuma utekayo otoma wa kurairwa nchobi kurairwa mainto ategobwo weta kufuruga kenda mutongeria oro gumeate nantu atumira njira cia sotikati gugumotongerie ni tukuromba deputy president Kithure Kindiki aturetere program atwe empower aturetere bikibiki
na turetere car wash na bila bingi bikomba ukiriti job opportunity na kuempower vijana vyetu ndene ya igembe yonthe we mo youth ara kuonthe kubore iyo atanire ne kundi keito welcome wherever you are. Kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa.